Menta kasingi ka khandre tarik nalur arjar puar ka Meghalaya Lower Primary School Contractual Teacher Association MLPSCTA kala pelong da kajingi ki da kajingi pai ba kata ka peace rally ha ka balawani simenta da kiri pai ba kiseng balang kata kasang HNYM ka AIM bat ka HYC ha ka ba kila aimen CM bat kersan kino hikai da jingkran ki jong ki layo jingkran kino hikai nang tani kong sawian nau samla wiki marbanyang nau presiden ka AIM ba bansai bat now ba Roywan I Sotun Ubalong Jones Secretary sang HNYM bat kiway ha kani kasingi kino hikai kila sakang lentino ha kibor ka an haswa ba kin la banya ya ka peace rally joki. Meeting kami akan pagi bilang baru ay kinon hangne kiway un parang nase nakaliang joma akan pagi kami baru kila sim mentalang ada jingduai nang ko ay iman jinge iman kam makin isan kami anring duai ubala hau yangi ubalong rai kemen sim unamino yangi wat lagi don atau putar lai uang ngangan don rangkat pergi hadum kalau baik no yagi lagi kam di bagi tray baris kata baik itu kodol dat no iman ini atau bagi ilamat baris kata kopa dai mame ulai lam nanti ini nangkong bagi wak kita kupai berjak ini mau ulai aku bakal ni meeting ke jongi kan mang kuya saya meeting mau kam kopa bamendai ini pasti baro kam kopa ban kot sekitar jogana naik mulai apliang sobhaya begini sekanika lempung jong kanika meeting ke jongi ikmi kitpa lawan sambran yangi ibahing asam ke jongi tam ikna school ke beladon kat hagani ko nakaliang jonga apen pau ke jingai kulai kelpang yapi wai pui baro ke lawan aiman sim yangi hagani ko ki paranai kai ki beladon nadu bastang batna natukan nyotrik naik mulai kerpang sambabit ay lakongo ya kakam baka sarkar kalap ha yani dan di pernah kai jongi ki baha banyai kijat sandri kunta kajing tmo jongi ambang ini utulok hanrai bangin long kinong tei jong kari berkejai kunriu ki kena sik snong tendong ladam tei kinong ikai akai kanam long kanam ka kajala ka jongi kanam kiu kanam kiu dalai lego ada yang bagi nak Islam bagi paus nam ila penang ila ai ke sakri ke padai yang nak juga jala ada ke bakhatuk ni ada yang bakas nam jangi kala kamlong su penwat kam sawai kamlong su pen ai daga banta ban saban pia yak jinum kam kai ke sam ke jongi ki phone ki jongi ka sarkar NDA tong hilai ta ipan pa ba jing so sai halor ka daga banta la preserium kum yo preo ubala hot traisi nadu dang step anda poi arbaji kane ka sarkar NDA ko ong yagi hilai no gemdon pisaju bai ya ka jing trai jongpi banta bia bandai no kata ka ba ini sosai kum kino hikai talada jenna da nas nadu nasdang ila aik saya ni sanriu naila di cisnam manswa ila tip kumno ban kersan ila ka jong kai kasam handai kendit ta pendukut no kansan yigi kam ki bagi mitrai ban kata kino hikai akum kata kapo nakabas mo si kapit po way ni parnay kay disable jongi na sabi ki pa nongkar chan ki jongi ijing ay ki bengi kendo baro si kata dan ki parnay kay ki IT mat pat mensim nakajaka yat ilay jingi kay lay ay jingi kay si jaka ki makendong jaka ki masyet yo igi jingpang bomba ang snasyo hadu mata kata ko bagila ay igi jing sakri em tensu laga jong jing em nagabanta ban panstat pandang yaw khun jong ka jala phoi hare ko khatu ka appreciation certificate ka baka sarkar NDA aga jing alam jong kan PP UDP ka HSPDP ban PDF ka ong yangi em la show paniya ram
kata kali ke ba ni sausi hadu kata kani ke ji ke kam dai ke sin ke badeng kong kaji ke ke bagi le ke kani ke sin ke basan ile ke do chief minister nyau sin nang na chelong ya kata sabtura ia kedok ia yo ban tang siminit kata kai kabangi ngi o ma ka jing im jong ikum kino hikai nang ne ngi mi ban pai satai sabtura baro simit nala pai hatura ia yo ban tang siminit iyo ya kabakum kata appreciation certificate hata ki president ka jong akabasdang chief minister uang penilanti yang ni kumdongan ya rap ya pi nanga sausi pen pau ya kani kebenta lalu khon ko kai lalu pam dan pisau uang penban khon penilanti yang kumdongan ya lat pen kai ya pi hato kalong bedai lada kalong kumta nga ong sai hagni ka por uba kumu tau kepala nek bi bandan kemat bandan kli bandan skor pat udai uba ana kata kali ke jing slow ka janga mikik pa aga jing sisala da pan sopti khon pan kai panja kumno ro ni haban panyo yakin kata kali ke jing long ka jangi hanrei aga ni ka sarkar md manta ni yo ka bakum kata tekum ta kaya ke jing kren ni wat langi dei ki noi ka lp ki badon sikentong ke jing kai jangi nga ong sai lalu pule ni kai da tin khasi ki khna sinong kim sotho ni ha pan phai se tin sinong pan sotho ya ki jing sisa nanta ni gelai sitam pan nang nadong sedong ya ka kumnong ya lama ka di ka por man si kan paginang siyang saan hang ne kala penjau mat yang kumnong ya lam ki kami kinoi kai kai thai ki badai ki kami ki jongi jok ki khon ki jongi ki songsa than hang ne naong ya ki da ka pasio mes smo bhas lai pa ai ki kisnang ngin bi sakfat pangin sa than magi ki ong da ka bas kan sar ngem pa namar ngi burom ya ka rai ka bangin asim kumta ta dur jongi mai kwan pa hanga prakhat yang ni jing prakhat kawai imai tang na kabanta pan hai pan san yang isong sa thana surok kai kaban chelong yang au kuan kai kaban chelong ya ke jala pra kawai hanrei phose ngidon haga bakum kata kabanta kam phose ai unong wa jangi ban laj ai ji ram jangi hangne pan ya sarkar mdi unong wa ju baya yang yu ai ngi biscuit ar lai song hade ka sarkar mdi siphosi ni la song hangne watang ka khmairu kamphai kabakum kata ka kami ngiyo kanjayu ya ka jala ka jongi ya kinoi kai hapo ka jala ka jongi lade ngiyo ya kabakum kani ka sarkar kanjayu hatong ina kerman maka jala ka jongi kanang keu athai an nanga ai kani ka garanti sa ka sarkar lada phim kala ka bamur no dadu manta amdai bani her sa ka bakhadu ha ka literacy rate adin si posnam saya pai kala bani thong bat hiro ka jala jongi kan poi sa ka baja rom tham komta ko ka sarkar em die ko kolar sana korumpong me pai yani sasam sobhama mero men like benlong siam adalihi larmenu midai riu chandran hilai belum longo executive minister adalhi larmenu memyo kori king trai sistem ke jongi idai kibret hoy kitip ke kata ilong tang kino hikai lp halengi don la ka jong kedo ngong tang ni ke kenten yo konrat sangma yo rumboy kapat pri kamanga ngalapulin nado man arpos nam tam manchwa kadon kene gong upale pen upale kho un ket up sensi kho kan ma bae kene ke jwa lale phile pen ki dong kai hakale ke si pin ket yo sensi kho kata ka banga ko ban pan pau hakale ka por ngaila ikimai pat ki bawan kersan ing ne por ka baburom ka jinges nok tilang ka jongi next kham la ngilong phai ne kalong ka bor ngainu ki saya phi pranui kai Kawai ke jing tu kena ke bawang.
don wai kupa ubang kum ne khon kiran si phomut ki khon ma sadang step pinuan ra yoding kum ta ki khon ki bakho ngo kilawan ra yoding persampan kriya yowai uding ding bawan ra do khon kong kriya no kum ta wong yu khon kong khon te yaki ding jong para jong pi baro andalate bha persampan khen manta haden ba persampan khen do to khon kong la ba arum la hakaba khadu ong pa khon ka jing tali kalong ka bo pranai kai lan pi hanga kum nong yalam jong pi na thu ngalong batlot nala persampan le ka badai smoba ma yanga nala persampan le ka badai le sengal kran kum bakla ya pi haki babon manta smoba ma yanga ka jing tali ngak kwa manta bangin don ka jing tali kajing ka bangi ngi kendo amdai tang ms ibe kendo ngarung ma di kaju hayeng ngadon ka jong ke ngasam kajing ka bangi kendo kaya serim ka jong kiro hanrei larangi ngi don kajing teli hagawai ka singi kin jo ka jing jok kata ka deka jingker pat jong ai ki pranai kai paro hagari ka por ngan khot yai pranai kai jongi I sarasil na po tura na po. My name is Asbat Marak and I am from Williamnagar. And I was taught in Soul Creek Open Air School, which was given that free school-less teachers in last yesterday in session meeting. First of all, I would like to inform that when the government appointing us, they just asking about only few 45 and DLS marksheet. And then they just ask about only few 45 and then DLS certificate. But those who have been served before, and they have given us the that. India jongi bagin yo ki paita jo ka jela Meghalaya kamtan ki nong ki hikai ki baisam na surat na kapor sa kapor ha surat ki dia men kentai bersenang lai kamra nimpai hado ka sorka MDA kamyoi kane hado kamdan ki kham ngam kena tangiya ka NPP le baro santali ki political party ka control ya ka NPP ka BJP ka SSPDP ka UDP ba ka PDM kine baro santali ki party ki dia sala nga juk ka party ha juk ne ka sorka MDA idai ban yu ayu bangi kinong kai ni ya ki kajinje ki kejongi ko wanu ni om dai bangi wanta punya sang setengah ni ndai gade bangi dawa ko hok bat bangi than ladangi ni biang ha kajindon ke jigam ladangi biang ai kamai ke ji nimra dawan men song thang ni dak bangi kan thak perjong lagi sa kan ne flap kal ever kamai ni aka jin snow kan chunga nga snow yalade nadu bangaladu ikan dikakam nungkang kecing muci perhat ke chunga kala thnang kala kumar jingut kumba ki wepa ki parano hikai ho ai ngalong ka briu ngalong ka kentai indri ngadang ka jindi kli ye la ka jong ka ingesem bania sukolang walang ngadang butungan hamdam lagi parano hikai ki babalasi ulok babalasi lani ka lok ka susong haying lani ka lok ka baab ka kamay upa lani upa baab ka kamay ka lok hamdam sunrang ubah de bangsa yala ki jong ki kun tikti habala du ka ne ka kam kan no ka jing sutang ka mesim yanda lalai siying ban pendiang ki kun tikti oh ye ka jang imla bandu atu ka soka midi madi de begitu ne hika itu kelayo kaca atu ka jingin jugi yang seperti teman du cara biak hamdam makan ka juk ka mementangi don kam dia ka jenang distal lada ka ri ka jai beri ka bit ka sadi lada mudar ka jenang distal ka sadi balai ka ri jelang kumne nambar bangi duk keduk baka jala changi ka sadi ngalai gundu cibun ya kitores ke bawan na kicela na kiri ke bafer jang ka ne ka jaga perthai ke bawan ban sang perthai ne apo ka jala ka jungi yang habangi wan ka sin ke benongkong kani ka jalam Meghalaya ka Shillong kalong kumjo abang hiwan ka sin ka baadis kalau kani ka jala ju kalau
Kandi ka jela Meghalaya kalau humjo kamdan kan dulu kan di film na. Jangan ngang kum ke nok susnang jo kare kari ke beri jongi. Oh ay ngalah kai ni ka kam kontrak. Nadu bang naladan ko bas sibos na. Indri kasarkar par kamut bangi ni kam pendat tan ka ita I anta tong ba kimde ki qualified teachers. Dia tu katupo katus nem ngila sensya au ngila sakri kena skul bi jongi atau kita kena jongi balai kim koi si kadan du bafe bafe ngila be sumbai atau sumbai balai mi ngila tu udin bari sara atau suram sa tenga seba ni gino hikai baru gidan ya ka particular issue bangi demand nang bangi stadium yang ni hakakam te Aga be ka janga ngamdan sibun ba kan dai ya ai kublai ga kipat yo ya kame ka papai ga pia ka bda mabangi ladu ya kane ka kamro rengi karna sistem ba ka sarkar tani ye ba ka yosna ban yosna omdei bangi ni dawa ya ka ai ga bomho rengi dawa ya ka nama ka constitution du ya kata ka hak memberi but kata ka hak jong ka puli muti ladu lada ka soka kata minit yang ini kam lamar ni le lek berbule ki kadang berfriend nadu bagi danget lek ke school le depas ikmigi kwa jongi kala kasan ni nadu bagi danget ikan men ni kai bangin yo yang so baba bangin yo ban yang hala ke jok kijat le ha bangin la yang hala ke jok kijat le ka soka ka kentan na yang kai ka bangin la ya te kum ka kmi kam dei kai Pagkini no ay kay yaw kala ni kapeng siya ka jongi. Hindi ka karpat sa isin ka masim ka basukya ka masim ka bas yin yay ne biyang ka kam sa isin. Tingin do ni ay ban ay kano ka chingran ban ka chingari karpat ya president ban in shim Hila yakando haden bala syabekam. Nganye tho yo kanat sama. Nganye tho yo rumboy yakane ka jing sisa. Yo le se pentep Kokonot sama Korumboy Hata dehi ki regularize Ya ki 5,000 tam ki kontraktual Hasam ya ki 1,000 tam ki kontraktual Ha Punjab kile gajo Hamadiyah Pradesh kile gajo Balai na phi pate Phimna balle hangne gajala gajongi Nganamut papilai Chadali papilai Chasam Papilai cawai Banban timbun dengan taban tay kari Hanrai Piwanra banban Tangtai ya ka tem khalai panjot ya kari ga jongi Kane ka bandai Kane ka phalang ya ka yin ka sanjuk sangma ngong saya kane ka par Pajong pi om samai kai ya pi ba phile ka basniu Phile siu dor yo pajong pi ya ka basniu In long kibla tim makwai ka ski la komunoi kai nga ong ya ka takten Agani ka por habab ayoi nga paitho ya kini ki jinglai ki jongthi ka jingthmo jong ka MDA government jong khonor sangma pa jong rumboy khalong thang khane panyabi kinoi kai palo kinoi kai kontrak nang bai ki khon jong kinoi kai kontrak kin ringrao makki kat saka be kimon kata kare ki jingthmo jongthi ye kom kinoi kai kontrak lagi don lagi ki paren enam sa haga jingelam ka jongthi akan saya kani ka por komta Hagani kapor, nakabasay, laong, kau kinoi kai kontrak. Ngidon pas tam kinoi kai kontrak ka jela. Ngitoy tangkat ni. Yola se piong, Imadiyah pusat. Lalu pisngotong hukum ta, ay lahat ng niya basurok ng nila. Hanray, yola se kampun suk ya pi ba PM. Kajing hadin bangala, lait na ng naslapar tayo. Nangaong siya kata, ngidon hangne, kinoi kai kontrak, hagal section, but ro UP section kota ngimari ka jo UP section lai ki yo ya ka ek jingsa lai pen ka pasyapala la pani ki kor ki sla jong ki kat palang hikai ya ki school jong ki ka jing thumo ban regularize mar kani ka sarkar manta la pando pandam ne kitab baro hato kam dai ka jing priya preu ka jing thumo ban priya preu hato kam dai ka jing thumo priya preu pi thumo ban priya pai ya kinahi kai kan konta nang ni sakmat ha da kabasai tapi mat phat se kami ting akran nanam tresho lamda pimpa
ya ka sithi bentung kambiang yang hangne ngilangnya ka jingle kendu ya phi da ka basa ngilangnya ka jingle kendu ya phi handai pihak banwan hangne ban a ya ka appointment latar ya komta nginam sange banyak kot ka jing em ka jong kata kade ka rai ka jong yin yang bani ka tongrao hala ka jong kari ka bhayang ni pangindap hasurok kenang bagi khon kiti jong ni kenem sok haka pateng ka banwan kata kade ka jing mo jong ni andai tamagi kinong kai noi kai kontrak kidon ki contractual worker sanajar tam ka kum ka jing ong jong chief minister ka kateng kontrak kenau ko kontrak sama kade ka jing punya april lar pilong hakani ka rutong laga pi ong ba Pemda berregulasi, watong no nang nay sakmat, ndai siya benang tong kontrak. Handai pilih berregulasi, baru kinong hikay kontrak tani kinong tray kontrak hapok department baper. Kenang ba kajala kajongi kanong kabasok kabasay. Hagani kapor, malapun kita. Ki ong bagi day kinong hikay kontrak, kibalasya pensange kensan, hakane kasolkar MDA. Ting la syufai ki kemak lakat musngi mentang la syufai ya ke ye chong ke jongki nong kong alai ngayo I tang ya ibabu marwe babu birbal kanu kamen siem jong akapang bakakta habang apai ya lagi jong ki parado ki parasnam baki mat ya kine ki jing hala ke jong kari tit kumta da kamen siem ka basnolem da kamen siem ka bakia da kamen siem ka bangam nang berbatai ngami syakmat ban lang ban join lang ban piang ni ban ai ka jing kersan yakine ni ka dan pelang kat ni dagawai ka jing ngot indani ai bangendawa na kasorka hanrai tang kawai ka bangi kwa ban ong balai kan yakine kinoi kai kontraktual ibapi piale iben piale iko piabe yaki nakakam hakapor kabampoi perkat nalang ba pila advice yaki bagi dewan yo kumbakan kelalang kongka Sri Lanka aku kesini kat badan kam syun like krong kat badan kam dakar ram lagi walbang tiga negara mendapat sil apakah setiap kedokan nekat ni mendapat sil bin IT syakasarkar kemenangwan hako kan jaya kumne lembagi kam lebih pilih bisno tenan mo barang bagi kam lebih pilih kan yai long kan yai ne akan ne kerukom kabamla ulong ya keri ban kejai benriu maju putasi bangi yai benriu haji par election bangi big benriu pemban bangi kom kita piang bagi pai bagi biye mai menta pai ba ulah siap ukam sian pai ba ban ya ki menta kalau dah mau yai kam pilih yai kam pitrai batwan mut ko pai ba udiai tim pai ba utut nadu stang hadu kot nadu pilang stang ban siam ya kasuki hadu mentau pai ba tim padel bagi kam pilih apa pai ba tim what's now maaf yang iu pai ba kan mau atolai kila dai ban siam kau karo ban le humba kalayen ya lagi jongki kam pilih le how no sans nem kan mau aku lai tentang kata kentian patoda perkata pi kosorka tapi gua tapi nang yaman shifty la shisin pat perkata ko education ka department ka ko way na department iba ka ri kan don ka klan ka jinang ka stat kun no kilong kita kon jogi la shay la shisi pisau tenat mo pakilong ki babiye pakilong ki baduna kilong kinong tangom kinong chodiem jangna la jembe ko malakran daw melem sosatham agipo ibaladem ini pa kumya kani bagi jon jong kinong ta kilong ki banang ki bastat oi kinang bansay lagi jong ki kam kinang bansay lagi jong ki ki Kasarkar mdire kontrak sama mdire pustun mdire ka di government kasarkar gidi mangi kasarkar gidi mangi bathangkut kinsa yo macam thi kasam hangi mangi penyang sarkar hinuru tinga kerpat subha ki khana samaj state pro kai ba subha bani support lang gidi kinang kairu ba kanang mi ngi kecing janjar ba state jingi
Habro kalian ang department kasi yun. Ka-feel na habro kalian department. Balik mo kumpiyan ka polisi. Ka-polisi yung sarkar sa gini polisi yun. Ka-polisi ksuit. Ka-polisi piti drugs. Ka-polisi piti kiat. Ka-feel na habro kalian. Di, nagangikwahi. Bakani ka polisi, bakani ka polisi yung ibagan perno. Kalade ka po rin ikinasam na. Kalade ka po rin ikisarkar. Bagini yan, bagini panhap sikilo na ini bro. Kasyang hangi, bagi jigino, bagi pagingino, kasyang hangi kinasam na. Tinggal kerpani kinasam na brok kalay kami kaliya. Bagin suma bagin pakri lang halajong, bagin simtik sige nagi isu jungi. Kami kaliya jungi bahakan no mata berdo kami kaliya. Stang nagakaroon si sisin kanina MD government hingit niya bagani kami kaliya jungi kanihar siya kabakatus dan. Habro kaliya, nakabang ka ngajing puli-puli. Kakayo ko kot hinong rep kagi kena student hati apa sekretariat PM kajing team kapang kaisure ingat kita kajing tu kapang kaisure sekretariat tambah kapang matam kapang kansyatam kajing tu kapang dia sekretariat kadi betul yang kalawai jeng kena school katu yang future jeng ulawai jeng kena pet mentah katu saya kalawai jeng kena bisa mahani udah gitu kena kibadai hok kibadai kajing nang start kidan na pedeng kena mentah kibala betul lagi IAS lu kibal pemandu dia kena stage jungi tama mo visi apa dia visong hane dei balai maka sarkar katu ya galong hok jungi kena kerpat kita bro hi ba kena samla kamtam ba lanang ni sekmal ada dan genu bejiki na gidei gino hikai ne la gidei ki nongrap ne lagi dei hinunuru sopha bani sim talang jadi kecil kerpat angau kena sama ba ipni ga government ba hadu kanu iklan ba la ga penno wingi ipen ham na matam tahiru ngila te kublish poni babu bila aina pangkran ba kublish poni bina ka sarkar asam dang hakini ki khingat kayo ki balai no kala yeng daga baong lamba chief minister jama sarkar asam ulong ban regularize no ya ki teachers either ki temporary irregular lane ki renewal teachers and happen regularized no ki kita ki government employees regularization yani ka por na kalyang jongang sa manong ni ka por baka ya ka bangin happen snow to shy ya ka ban na kalyang jong ka Supreme Court dan burom ka de pan yaturo hangi but the Supreme Court has situated it is a settled principle of law that a contractual employee cannot be replaced by another contract employee and shall be continued as renewal teachers until regularized. Lada ngipit, kata kamu ngipit sang hindi kinahikai. Hindi kinlaw, lada ni chef ng hindi kipro kipastat, niya kong kipro kipalag Lord, kakum ka Article 14, 16, and 309 of the Indian Constitution. Because pala, store cultural mikalia, kalat violate menta, yaka Indian Constitution Article 14, 16, and 309. Inom day man priyang ni kanikapunta. Namar ni so thosay pagkamday ka cabinet approval. Kamday ro ka government approval. Kanya para kay ka personal approval. Jom kita ki minister ki bisang ang papers country. Kila bypass ya ka Supreme Court order. Kila bypass ya ka Legal State Education Act 1991. Kila bypass ho ya ka education policy ya ka bang sarkar jalak la government. Kami kalau kaya bang siosi habang apensay. Sabi kong kipay pa. Kibalang kinang hikay. Mangi barahay ngini kiripay pa. Kibalang ito ka tsala. Ito ka ringa po ko eh. Kano pa. Di kinang kinang hikay. Kinang hikay. They are not the industrial workers. Kinang hikay kinday kita ki industrial workers. Kinang hikay kinday kita ki private workers. Sama jumbo. Mereka kinang hikay kinday kita play. Kung ki common employees. Apo ki lower primary na upper primary school. Jom ka sarkar jala. Lada mangi ngisap. Lada mafi gina ka tusap kata kamu long than 8 minutes kan. Namar hagi ki ski ki por ki balai na thai ini no ki Arab teachers, SSF teachers, par control na pid kun ki taki renewal contract teachers. Bila shong, bila yang mandawai ka hak jampi, hendai ka ai ka ba sosi ta kolom ba soka jela ka open ban bangin habat pulut cut south crew na ka ta cherry blossom ka long how ni prai pemerintah. Kaya kita cari pelosong. Lai hajar tingkang ini haban tiket.
Lai hajar tingkang ini apa tiket penlipat jadi kita nomor lagi berwan lepo kiri pareng bau no. Hendrai ke sorka jelas kami iya pergi no ikai berkuat. Ayo kan happen deh. Nak kata Nang di wong prayer wala dapat yang haka beri ka additional rights of the citizens. Nang kemahos nam arja kapra haka bang yang menyakonya ka Pine Mountain School. Ya ka Pine Mountain School ngala yang sinan marway bantawa ya ka principal jang ka Pine Mountain School. Kang ayam keserding do bagi ban hapno bagi ban wenmo na ka principal. Ndai kino hikay hakya ka to ko respond area. Kisngap kimentri kya mo baban sai lese wala ban lestat. Ndai menta ka skip hinaw. Ada menen kasi kino hikay laban mi no bandaway kong ayok setting do kami principal jong Pine Mountain School pagban hano boleh namar boleh pag sarkar jong gede ke bigtam ka sarkar jong gede ke concept tam ka sarkar jong gede ke sarkar ka bayang na ka simet ala ka jong kayin kesem klam perkat ino ro nakata kom kino hikay hene ka por na sebalong Alaga sarkar kasabalang ipi kung kinahikay pakamdan pisa kalong bakla. Kasarkar jungi ko magalang ko bakla do kata namar bale nang nisakmat pinhaban yang magperta pagkasarkar jela kala violate ya ke Indian Constitution Article 14, 16 and 309 of the Indian Constitution. Namar bale hagi ka article kada banbatay lupa pon ki ay barokay yang pa pinhaban timsay kung kinahikay pinunday ban sautho. Namar bale Hagan ka Article 14 ka batay kumni. Ka Article 14 ka on equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. Namar ka ni ka Article 14 ka tabang ba equality before law. Manta ba nang yipi kinahikay pangin no. High notification ka ba kasarkar ka pandi. Hato ka tay ka rai chung cabinet na ka rai chung common. Kenal pala na kanina cabinet approval kan hatan raro sa government balikan. Hindi kenal pa ka AKA ka pagsorka jila ka jungi kale tang mala surai cabinet pagkatalakot no. Hindi a government of the people, by the people and for the people. The state government of Meghalaya shall violate the Indian constitutional rights of the citizens. Kita kini AKA para pa kibakom ki para do ki parasnam. Kita train na kabantag kam hagabariban syakri yak imlang salang hanto ukondrat sangman Preston Tensong ne ulakman rumboy ne mana gidan hante lanar bay ka MPP party UDP party HSPDP party ne kano ko political party hato samay ro hintay na kaching school shaman chwa ningtong ay kihablay nursery hadin gipoy sa lower primary ter hado bagi na poy hindi kirtan rega baskosi kaloka anda bagi na poy hantero kimde ki BN ki DLF ne ki MTech ne kimde ki AKA ro kimde ro tang kita ki priyo ki balapas kum kita ki bachelors ne ki pass tang sa kalong kirtan kino kita pass tang ro class 12 ro ki hato kita ki ro yang government tapi soto bagi haban ro li government balikin haban tumbori hiro haban pass MTech na mabalay pitang don haplen ka lower primary section pitang don tang haplen ka lower primary section mana sumo kumbaang no na mabalay ka tingwan jong ka MTech ya ka ay kapag sarkar India lembaga education policy ka dapat ang no baki MTech kini ban rom na higher secondary level sa trok takum no mentan haban violate and haban ang ipi ba syong no sange ano kakam war hadin si post them sans them si post them pila trero andai ka sarkar jela jugi klemle ai tikini ki berkhoi ki bangim laban priang kom ki priyo ki im hapo ka recent shot fight ba in haban skill to shy bakan ma ba kani ki berkhoi ki belang na contractual employees namar ha ka bri ki contractual employees lani renewal kadan hapeng ki likely ki benta for a certain period Till work complete, lani renew every year. We have a renew every year. Higup ki contractual teachers we have a renew every year. Amri ba ang no ban appoint for a certain period. Amri ba for a certain period an appoint ni pi tang si sini si bunai. Namar andala cross ya ka Henry bunai. Andala cross ya ka Henry bunai. Ka sarkar India kan mula asyo ban violate ya ka 309 article of the Indian Constitution.
mentana penjong pi gidan ki bala kai school si post nam khat san snam ar post nam gidan ro ki bala khlat no na kaning sla pate hapneng ka chi kai school hembe ka sarkar jumi khemi EAA kita parokhoy ka ong punban batha ban shong no kai ki chimot hai kita ka notification hai kita ka rai ya ka ka sarkar ka sim na ka pata jong pi ana ka rai jo ka sarkar kan haban sim kan namla ban bypass te ya ka article 14 16 and 309 kan namla Namar boleh kita ki artikel kita ban stan lupa nak pada jongpi ban persang ban thau ki lat ki lenti yang baka sarkar yang baka artikel kada ban thai ki sarkar berkhoi ban haban thau ki ai ki rules and regulation ban haban frame nak bata jongki government employees and contractual employees ban haban le nak ban wan ras nan dak scheme nak bata jongpi lada kumbangi thai hakabri batum ki master Yalang tak si baila ai ni ya kalak penginyo man snow lam ya ke snow jumi kepada nadu siam hak bedai bagi jing syak jar turu yang sarkar bagi sarkar hadu kata kan sim ya gono bijikir kile kan sim ya gono bijikir kile dan kentiu ya kino hikai kibadai kibnat pak jong ka jimha jumnya jong ka jak teri jumi hendrai di pendam yang sarkar bahag jikisha berkan pergiu kanang pergia bomban syafra bat imat pandang elak susu kan pendam kejat nak klit kini kai kini jongi kenang baginya yang sedang no imat kata kene gejing pelan jong sarkar tinggi penrencer yang kene gejing lek jong ke sarkar tinggi pai syakapang mata resmi joint secretary jong ke HNYF belum Unung yalam juga employment cell juga HNYF. Hangi pai habang ipai saya kini subject ke pemerintah. Gidap lagi jing susi ke bakrau. Banyak iba kinong hikai kibla don halaka jong kam kejam. Ndrai minta keski kimbang si ban ya protes hangi ya ke sarkar nemar bakajak po juki kelak syapek no. Kata ke kedai ke pasusi nak buat kerja video ke joki. Abang ilai kumpul ya ke sarkar dan ba deputy chief minister jom sarkar MDA ba perstul tensong abang iong ba kajing keruk kam keruk jam joki kena sembah hapok steve clear kedai show pakai ladang iong mania kendang dia ke reservation policy jom state government kami kajing snam kami kejing unsnam kami kejing per jai pendriau tinggi kami yang sarkar bato lada fi bisno ba fi sunut and advice no ya reservation policy jong state government to snano da kawai ga an kita kadai ke reservation policy apa ki private sector atu ki kam ki jam ni badan ki private sector kindai mo ki kam ki jam apa ki company ki ba fair ia kendo iki kiwan ban sang business hang ni kejala ke jongi abang ilek bania kendo iki ni iba kinong pre nadu ua hadu uzat kidelu kibar jela kiwan hang jela jongi ni ai ki ke kendau ni ai ki ke siap ni ai ki ke ni ai ki ke er ni ai ki ke pedengru bakin seng ye ki kam ki jam ki joki hang ni apa jela jongi mereka ke bagi le kolong ba Ring lut yang ketu bisa ke bedon na ki pai ba nong sun nong dong ke jela barak se ki we ke jela watang ui ban ai kam ban yo bang nong tu ban omdon na kata kadau ngilik ut saka sarkar MDA ni omba klante ke pori bi ko sarkar ban reserve no prapong na kispa ya ki kam ki jam ma private sector na benta ban yo kam yo jam ki kena semla Henry, kami isang sot kalongba, kajibak, pagkabagiyo, nakasarkar kalongba, kamdan gano-gano kajingkerdo, kamkerdo jam, hapok state meklaya. Basa kawai kebas nguram kalongba, kabami nakasintur jung deputy chief minister kalongba, kasi jungi udah bajetok. Ngane hadung tangan suyo hapok kasi jungi udah bajetok. Ki ambau kasi jungi anda ulah yo bantre kakam, untre bantre namar bau udah beri bajetok. Pengaong yu deputy chief minister ongba lada kasi jungi udah bajetok omnamdan ira tamweru bapak doktor
Om dan hiru tang Ni punya orang mana? Bagi jet yang kena mikmat kejongi ban represent yang teh apa assembly. Mereka ke bangi ngai isang sot. Kalong bangi jet yang kena mikmat jongi ki bombon yang kata ke bor berkat yang kalau wei jong jang. Lada kendiat ni nak liang jong pajak ni berkat. Kuno bangin jet yang kena mikmat jongi ki ban lak ban lek ban ya berkat hante apa assembly. Nah kabenta kalau wei jong jang kendrio ngatrai ngin nom dia som kristi kumne hangde apa sebut hostal. Awajan jong mat jong kiam nota. Nyum ya sok kristi. Mereka ke bas rusi. Kalau bagi nong mikmat jungi wanan hante pak assembly. Kim kok setia ya kata kejepian. Pan perkat na benta kalau wai jong kecai pendrio. Kim nom krensniu yono rong. Kim nom ong bagi pam tang yang lebih. Nomor perok yang bagi di kibrio di pam mutlak bagi pam tang yang lebih. Akan ni porsi pam tang kim nom kena eki. Kim ong eki ba kita kibrio kibam kot. Ya keberkat keberkahan dan berkatnya kalau wai kepala sah. Right to livelihood. Right to livelihood is right to life. Saya oskan am kata ketip. Right to livelihood is right to life. Beli yang right to livelihood is right to life. Namar ba. Dan yo kam yo jam. Kadai kan nong keti junga aku nong song senong apa kecela ke junga. Pusno day ne kata. Hatu kam day mo kono kanti junga. Kakpin kasi ko habla wami uhuan. Uble ula ai hi ukau. Kadai na kam day na kunta. Haba ukun ngani kakun nila kash po urtei ukau ula ai hi uble. Kata kadai ka hok nong kanti jong itu ba mi senis po urtei. At ban yo kam yo jam kadai ka hok nong kanti jungi. Bat kanu ke sarkar. Lani uno beri semen na kena ke company Kim dan Hok on when kam yano ro. Di balai ni dia aku ni mentah kesini. Habang idon hak ni jing yalang mentah kesini ni bagi na hikai hang ni ki song bagi protes namar bagi sya when kam. Kajing sya when kam jong fi kino hikai kadai kajing simno. Ya kata right, ya katakan right to livelihood, right to life. Jisko we have ni kita. Hatu ngawan support berthai long kakam kajam don. Hatu ngawan support berthai long kakam kajam don. Tinggal lei ban jam don kam don jam. Ada kelumar ki kena semla. Yok fi mundur bang sarkar ke yok ban sok sang. Tang hang ni kendiat kedai ke jing ran ke bakrau. Kinong ndong hikai ad hoc. La de ban protes. Kinong hikai SSI kila de ban protes. Minta sa sampai sa kinong hikai kontrak. Kajing protes juki minta. Kapni syai bagani sarkar MDA hadu minta. Kam kain snap setia ya kinong hikai. Ban lada kajia kumne. Bayak kinong hikai. Tim ya kain snap. Kalalai jom hijai berdiri jungi on OIP. Kalakot. Mana benda berhikai yang hijai berdiri jungi ban kio syakwan. Ya pi mundur. Bagi long dien jadi kita mensual ada ki I bagi no hikai minta ni ki yang menya protes ni yok ki kemen. Na try and I utruk sing ula yang larak daga wat lam ba balai kali dia ni kat yo ki no hikai. La da am dan ki no hikai hamnu yo efta sta. Om nom don no priru ban yo efta sta. Na kata-kata mo ai piba. Ko hi ki no hikai. Kibla hikai yang kejak bendriu jongi kibla hikai ru yangi ban yang hang ni kajing yong jongi benta ban yang hang ni ban kran nak benta kajing bah jong pi kadai kajing le bah jong pi kum kino hikai om dai mana ru harul dai ladang i pej ban ngi I bagi jinglong kajing man jong kino hikai kalong kum ni kadai ke kam ke bas nasi kakam jong ke sarkar kam dai ban ya thau business ban yonang menora kam dai re kata kakam jong sarkar ne biang kum nona pada biang kum nona kakam jong sarkar kadai ha kono kodor ban punyo ya ka songsok ka songsang ban punbiang ya ki kam ki
jam na benta ka jai pembeliau lani kinong song senong jong ke jela kata ka de kamran jong ke sarkar henry benta habang ipet yakini ki protes ki baper ki ba ki kena samla ki no hikai Pergi organisasi ki baper habang i bagi ya protes mi iba ke sarkar imat kabun kambe hi tangnya kita ka plan menyelek bisnes yang berwai simat henry ka kamran jong ke sarkar ke badai wan penyo kam yo jam ya baro nadu ki kena samla hadu ki bala rangka kam dan setia tak hendet lu Datovi kino hikai Yawan hangni mentang sengiban amin sim yapi ngok yapi wajuran pien ya kene ke jing yaki jongpi kene ke jing yaki jongpi kene nak mentang ka hok jongpi kene ke jing yaki ke jongpi mentang ka sni kene ban bo ka cha ha bo ka pliang jongpi ban yo bam ki khon ki ti jongpi kene ke jing yaki jongpi kene na mentang ba phin yo ban ai ya kata ka cha jing start na mentang ka lawe jong ka cha pin jongpi na kata ngoi pi wajuran den yang ni jing yaki ka bakhoi ka jong pi pandai sagi wei ki kiri ki badan sepak Middle East ki lawan bakane kadai ka jihad na mata sarkar bangi hang ni ong bakane jing yaki kadai ka jing yaki bakhoi na ka benta ban kinti ya ka cak pi jong pi kino ki priu ki nyau pen ki kino hikai na ong ni pi ba pim nam poi sei ru Ibriu ko banyo penyo kino hikai phim no poi sai ru hendai kalenti jong phi ka debet direction urop jong sau ko kino hikai ki bi ya ki jongi kani ki ji ki jong phi ni na kalian jong seng HNYF indon angkat bat phi agno ta ka ki ngaki pok ki riang ngaki pok ki riang ibi bakani ke jing yaki jong pi kelong ke jing yaki ke pacop bakani ke jing chop jong pi kan pelong hiru bak jela jongi kinyo lasai lesi sni lembak ke jing pin nanti jong pi kinyo sipun ba kiri start ba kiri crowd ki benom le so kum kini ki cai kam ndai ki ban pi bade yak la oi ke ban sawan ban penyo ro yak la oi ke ba tang da kini ki kentien ngai kum le sipun yapi ba phile yaki yakni ke jing yaki jong pi ka ba hok ka ba khoi bat ka ba suba na menta ka hok jong pi bat ka hok jok lawai jong jai kublai sibon kublai si hajar no Islam ka jak pendiu jungi Islam ka jak pendiu One two Ini gue ikutin right to life. Ini gue ngomong ngidai kitrai omo pi kari India. Ngidai kitrai kari India. Ngidai kitrai kari India. Ngidai kitrai kari India. Islam rikasi ba. Islam rikasi. Islam rikasi. Islam rikasi.